Têkiliyên Kurd û Tirkan di navbera dostanî û dijminahiyê de. Destpêka Selcuqiyan. Piştî koşa mezina êla Tirkan di sed sala dehan de di nav de êla Oguz jî hebû ku ji deştên Asyaya navîn Ango Türkistanê hatin. Êla Selcuqiya li bejaya Qirgistanê diman ji wir hatin û di sed sala yazan de bûn îslam û bi dewleta Xeznawî re ketin nava şer. Bi serkeftina wê re dest danîn ser Xuristanê, dewleta xwe avakirin û bajarê Nîsabûrê jî kirin paytext. Piştre derbas yerê mendineyên Kurdan bûn. Hemedan, Dînewer, Hilwan, Belex û Esfihanê. Sala 1055 rêberê wê Tugrul, Bexdad bi dest xist û piştî radestbûna Xelîfeya Ebbasî El-Qaim, Tugrul bû serwer. Tugrul berê xwe da Rojava û ber bi dewleta Rom Bîzansan ve ku paytexta wê Stenbol bû çû. Destpêkê berê xwe da welatê Xezer û Qoqazê û ew dagir kirin. Sala 1603 Tugrul dimre û kurê wî Alp Arslan şûna bavê xwe digire. Bi mebesta hezkirina wî ji wila Îslamê re Alp Arslan bi tundiya li dijî xristyanan navdar bû. Ciyayên Kurdistanê û girê Ermenistanê bala wî kişand, ev jî împeratorê Bîzansan Romanos tengezar kir û ji bo parastina împeratoriya xwe li hemberî wî derket. Şerê Malazgirê. Piştî lewazbûna hêza Xelîfeya Îslamî, piraniya Kurdistanê di bin serweriya yekser a dewleta Bîzansî yan di bin gefên wê de bû. Wê demê hikûmetên Kurdî yên mîna dostkî, şeddadî û rewadî hebûn. Xuya bû jî ku Kurdên misilman ên dijberî Bîzansan Selcuqî dipejirand, yan jî dibe ku di baweriya Kurdan de wê hebûna Selcuqiyan fişara Bîzansan kêm bike. Romans beriya dijminê xwe bi 10,000 leşkerên Romî, Ermen, Bulgarî û Yunanî gihîştin qada şer nêzî bajaroka Malazgirê. Alp Arslan dît ku hêza wî ji romansa biçûktir e. Lewra li hev hatin xwast, lê hema Romas li hev hatin pê re red kir, ji bo vê jî Alp Arslan seferberiya giştî ragihand û êlên Kurd ên şerker re li hev kir. Ji ber ku Kurd erdîngariya herêmê baştir dizanin jaliyê din ve jî ji ber ku zordariya wan û cudahiya olî Kurdan ji Romanos hez nedikirin. Alp Arslan jî ji wan re gotibû ku hêza wî îslamî ne û ji bo şerê Romê ye, ne ji bo dagirkirina Kurdistanê ye. Şer di havîna 1071 de li dar ket. Tevî hejmarekêm a hevbendiya artêşa Selcuqî Kurdî li hemberiya Romê bi êvarê re karibûn serkeftinê bi dest bixin. Artêşa Bîzansî têk bibin û împerator Romanos jî dîl bigirin. Vê serkeftinê rê ji Selcuqiyan re vekir da ku ber bi Rojavayê Anatoliyê ve biçin û nexşeya rojhilata navîn biguherînin. Vê yekê di sed sala paşê de xak û welatekî nû ji Selcuqiyan re amade kir. Binpêkirina peymanê. Piştî serkeftina wî di şerê Malazgirê de Alp Arslan peymana bi Kurdan re binpê kir, ji ber ew ber bi Amedê veçû û xwest tê xebin serweriya xwe. Wê demê Amed girêdayî dewleta Dostkî bû. 980,086.
دما و گیشت آمده جمیره وی خواست دستلاتداری بده برای خواست سعید. جبرکو سعید دخواست ببه سرور ده همان دمده جی آلپ آرسلان خواست آگر دجمناهیتی خنابر هر دو برایان. دما سروریا کوروی ملک شاه سال 1930 سلجوقیان آمد داگر کرد. به وی آوایی سلطان سلجوقی پیمانه به کردان را بن پیکر او خودی لسوزا خود در نکد. هر با هر دو حکومت کردی روادی و شهدادی ین لباشور خوخازه او 300 سال دوم کرن کتن بن سروریا سلطان سلجوقی. پیواژویا عثمانی دیروکا عثمانی ودگره سلیمان باپیر عثمان سلیمان توی لخوال خورستان ج سلجوقیان و خطین و بر خودان کردستانه به تایبت باجارن نهاوند و دینوره گروان جیج بو چرگه ها بو پشتیوه چون هریما خلاته یاوانه ارزروم و ارزینگانه لداویه جی سال 1228 چون حلبه و لور سلیمان نوخی آوا چم فراته بو لور جهات بن آخ کرن بمرناوی رجی ایلاوی جهف کد. هنک بریبرتیا ارتگرول کره سلیمان چون اناتولیا لورجی سلطان سلجوقی علاءالدین جخوره بکارانین جبرکو دشرده جیر بون. ارتگرول سال 1288 مر او کروی هری بچوک عثمان شوناوی گرد. دنابر سال 1299 1326 عثمان میرناشینه کی بچوک لنافچیا سکود آواکر پشر ناو لخواکر عثمانی. ناو ترک 200 سال 19 درکت هوله. دهمان دمده ناو ترک لئیلن ترکستانی دهاته کرن. مالبات عثمانی به هویتی و تندیا خود ده همو پیواجوین دیروکه ده نافدار بو. او میرناشین بر بروجاوا و برفره بو و ادیر نبو پایتختاوه. لی هما دستانا سر قسطنطینپولس جالی سلطان محمد دویم و سال 1453 دست پیکا قوناغا امپراتوریه بو. ریا درکتنا دولت عثمانی بر به بالخانا و او نیزی ویانا لروجاوا و بو. پشت خواست بر به شام و عراق و بچه. لوی هرم کردستان وکی استاتویه که خواه سرمان. دولت صفویه شیعی هنک دورجه داگر کربون لی هما هرکینا عثمانی بر به ولات عرب و بی داگر کرنا کردستان نابه. هفبندی عثمانی کردی و شهر چال دیرانه. ناکوکی عثمانی صفوی لسر کردستان 200 سال شاهزاده وکی ناکوکی سلجوقی بیزانسا بو. هر باش باندنه که تام دناوبره هر دو شهرین ملازگر و چال دیرانه دهیه. تقصد به که سلطان سلیم هزری او تیگیشت که بی آلیکاریا کردان سرکفتن نگنگازه. جبر که کرد شهر ده جیر بون و جبر که و شهر لسر خاک وان به. جبو ویجی هول دا کردان بالی خواه بینه او بریا دانوستاندرین زمان خوشی سوزن خوصری او بکار آننا گیانا مذهبی یا سنی لهمبری آشعی صفوی هف بندیه کی بکردان را شکر. او یک بسای هولین کسایت اولی و خودی هز یا ملا ادریس بدلیسی پیک هات. مخابن پرانیا کردان به پروپاگاندا بدلیسی باندور بو. شهر لچال دیرانه ده گلان 1514 ده لدار کد. عثمانی تیده بسر کتن به وی آوای کردستان به تواهی کت بن پرگالا عثمانی و اردینگاری کردستان تاوی گله و دناوبرا دولتا عثمانی و صفوی ده پارچه بو. خواستریا هریما کردی
پشتی سرکفتنا وی دولت عثمانی دست به جنوب بجه کرنا ایلن کردا کر او لسر سینورن عراق بجه کرن و جبو پارستنا سینور جی ملیس آوا کرن. پشت هرما کردیا بناوه کرد بلگی لسر بنگا پیمانه که بریبرین ویره آوا کر. افریم جه 34 میرناشینان و سنجه خان پیک دهات. آمد، خارپیت، آخچخاله، ارخین، جمیشکس، حسکیف، سرت، سنجار، سویرک، فارقین، نسیبین، انتاخ، ترجیل، پرتک، جباخچور، چرموک، ساخمان، کلب و مهرانی. پشتی و 5 میرناشینین کرد به دلخوازی تevلی بون. گل، پالو، جزیر، هازو، آنگو، قزلق و دارهینه. ملادریس بدلسیه کو سلطان گلکی دیاری جره دشاندن. سروک وان میرناشینا بو. سال 1529 هان موسل و آنیجی تevلی آمده بون. د بلگین رزگارکرنه ده سال 1540 ده هاتیه زانین کو خیرزان، مردین روا بیراچک، پرسوس آنگو سروج، ملازگر، کردکان و آمدیه جی تاوی پیمانه بون. باجار آمده بو پایتخت و ریو برناوه جی سپارتن ریبرین کردان. لهما براپورا که جدریس بدلسی و پشتگیریا سلطان مرووکی نیزی سلطان بناوه بویوکلو محمد وکی میره هریما کردی هاته ایرک دار کرن. پرانی روشنبیران دیتن کو پیمان دولت عثمانی به میرین کردان را پیمانا هفبندی و دوستانیه هن آقایان کرد با آوائی که خواسر ولاتن خواه بریوه برن. لهنکین دنجی بزوره جناوا ایلن خواه هاتن دور خستن. میناکا و یکی ایلا رشوانه ایا روژا ایروژی ایل روژاوا و روژاوای آناتولیا بربلاو بویه. عثمانیان سربستیا ریوبریا خواسر آکاروبارین هندرین جوان میرناشینا رهشت. لیدوه باجان بشینن استنبول او اگر پیوست بکه دوه پشتگیریا ارتش عثمانی بلشکرانجی بکن. نزی 150 سالی گله کرد بن سربریا عثمانیان ده دناوا آشتیه که دا بو. پشت پیواجا گلاش و پفشینان دست بکر. افجی به سدما لو تفگر دیپلماسیا عثمانی و صفویان بو که سال 1630 نهانجی هر دو آلی گیشتن پیمانا قصر شیرین. دوی هف پیمان ده لحف کرنه که هر دو آلیان لسر پارچه کرنا کردستان باوایی که فرمید دناوا وانده اشکره بو. جانجام اوی هف پیمانا بیبخچی هر دو هرمین سلیمانی و مکری کتن بن سروریا دولت عثمانی. هرما اردلانجی کت بن سروریا دولت صفوی. پشتی هف پیمانا قصر شیرین دستوردان دولت عثمانی ناوا کاروبارین ریوبریا خسر لآمده زیده بون. دستلاداریه که گیشتی هاته ارکدار کرن سیاستا پارچبونی مشان و کرد لدیجی هف گر کرن. به تایبەتیجی پشتی پێنگاوا لەشکریya عثمانی li hemberî Ewropa bên ketina wê di dagirkirina Viyanayê de û neçariya wê di paşvekişandinê de ji ber raperina êla Milan a Kurdî bi rêbertiya Zor Temir Paşayê Millî sala 1683 û nerazîbûnên wan di danana baj û leşkeran de. Biçûk xistina xweseriyê. تevî destwerdana Osmaniyan peymana dinavbera Kurd û wan de bêtirî sê salî dom kir lê hema sala 1819 de guhertinek di pergala siyasî ya Osmanî de rû da. Biryarên nû derketin navaroka we jî ew bû ku ragandina İstanbulê wekî navenda sereke û tekane ya standina biryaran û pûçkirina desthilatdariya Amedê. Ji ber alûziya mezin di têkiliyên civakî aborî siyasî de dewleta Osmanî ne şarma hin çek saziyan bike wekî
فرمان بناو تنظیمات از سال 1839 فرمان بناو اصلاحات از سال 1856 کوددما سلطان عبدالمجید درکت او سال 1876 گوهرتنا بنگهین رودا. اف بریارجی همو وکی چک سازین دستوری بنداکو گوندواران تخن بن سروریا خو پشت فرمانا ریک خستنا ولایتان درکت. بسایا وجی آمد کناوند هریما کردی بو پارزگاه که عثمانی پشت رژی پرگالا عثمانی یاد بن سروریا کمالیه اتحاد و ترقی در باسی هریمه بو. به ویری بازی پرانیا هریمین کردی کتن بن سروریا یکسر آ دولت عثمانی. دولت عثمانی جیزا خواه بریا بگ او آغایان سپاند. لهما پرانیا ایلن کرد این آزادیا وانج دست وان درکت دست برا پر نکرن. فرمان میر او کارمندین دولت رد کرن هر بها لشکریا نچاری او دانا باجانجی قبول نکرن. جبو وجی تفگرین سرهلدانان وکی دست پیکا شورشن گلیری برکتن. سرهلدان گلیری سرهلدان بدرخان 1847 بدرخان بک جبو آواکرنا دولتا کردی یا سربخواه خبتی جبو وجی هول دا کو بوتان حکاری و بیدلیسه تخناوا و دولته. سال 1847 بدرخان بک سرهلدان خوال دیجی دولت عثمانی راگاند. دولت عثمانی به ارتش که 25,000 لشکری به سرکیشی عثمان پاشا لنبری سرهلدان درکت. لهما به بنکت و نکاری سرهلدان تک ببه. لورا زوریستاندنا ریبازه گیدن وکی خستنا حیله و گلاجی ده هندور مالباتا بدرخانی ده. جخود نابرا اندام مالباتا خواه بخواه جی ناکوکی هبون. عثمانیان قریبون سوزا میرتیا بوتانه بدن یازدان شیر و به وی آبایی او خستن بن سیوانه خواه. به تبلیبون یازدان شیر ناوا عثمانیان ارتش عثمانی قریبو سرهلدان تک ببه بدرخان بک ریبر سرهلدان دیل بگره و بدور بخینه. ده انجام ده جبلی برچیبون و نخوشیان به 10,000 زلام جن و زاروک هاتن کشتن. پشتی دما دورخستنا وی بداوی بو بدرخان لشامه بجی بو و لورد سال 1869 ده جیانا خوش دستا. ریبر و جلان سرهلدان بدرخان وها شروع ودیکه. تایبتمندیه که وکه تفگره که نتوی هبو و اگر به سر بکتا و بگیشتا آستا دولت که نتوی جبر کو تفگره 100 سال یا هری نیز بو. پشتی تک برنا سرهلدانه ارتش عثمانی یازدان شیر به ری برنا بوتانه ارکدار کرد. پشتی روش آرام بو سلطان عثمانی سوزا خوخوار و سال 1853 ده ری برنا بوتانه جدست یازدان شیر گرد و خست بن سربریا والی عثمانی. سرهلدان یازدان شیر 1854 جبر تکلین ویین خورد و باندورا ویل سر اعلان دستلا داریا عثمانی یازدان شیر به دور خست. لهما سال 1854 شر نابر روس و عثمانیان ده و روشا کامباخ ارتش عثمانی بکارانی و دست به سرهلدان خواه کرد. ایلین کرد جوان حیا کرکوک پشتگیریا تفگراوی کرد. یازدان شیر قریبو هزا عثمانی لکردستان پوش بکه او سال 1855 سرهلدان دستانی سر بدلیس و موسله.
ازدی آشوری عرب جی تفی سرهلدان بون و جبر پشتگیریا گلیری یا برفره تایبتمندیه که تفگیرا رزگاریا نتویستاند. پشتی سه مهان جی سرهلدانه هجمار ارتشاوی گیشت 60,000. یازدان شیر نامج فرمانداری روسی ل بیازی درشاند. ل تفی راگاندران فرماندار روسی لی خوتین درباره سودورگرتنا وانج تفگیرا یازدان شیر نامه‌اوی به برسوما. به پیشکتنا سرهلدان رب بریتانیا دست به آلیکاریا ارتش عثمانی کرد. جبر کو دید او پیشکتن گفان لبرجواندین و لروجلات دخواه و رول روسی لحرمه بهیز دکه. کنسولوس بریتانی لموسله به هن اعلان رکت نوا پیوندیان داکو وان جی شهر بده آلیه کی. هر واتیکلی بیازدان شهر دانی داکو دنابراوی و دولت عثمانی ده لحو هاتنه که چکه. لداوی کاربو وی به نونر سلطان ربینه گل هف. لسر یا چوینا جیه هف دیتنه یازدان شهر راستی کمینه که ته او ته گرتن. وی دمن قسطنطی پولسه او دخن زیندانه. پشتی تو نکرنا سرکیش سرهلدانه هیز جی بر بچیان و ودکشه او جی هف دکهوه. به وی پیواجوی و جی شهر روسیا و عثمانیان جی بداوی بو و ارتش عثمانی جی تو نکرنا سرکیشن دن این سرهلدانه ره والا بو. دبه کب داوی بونا شهر روس و عثمانیان کمپلیه که بریتانی روسی به جبونا کو سرهلدانه تک ببن. سرهلدان عثمان حسین گورن بدرخان 1878. سال 1878 جالی هر دو گورن بدرخان عثمان و حسین و سرهلدان کی نول دار کت داکو خونا باو خواب جه بینن. او سرهلدان زو بلاو و گهشت هریمن موش وان و بدلیسه. همان ایلین کو تفی سرهلدان بدرخان بون تفلی ویجی بون. جدو آلیان و بر به جزیره و چون و بیکو بر خدانکی لپیشوان چه به دست دانین سر باجر. پشت دوام کرن و دست دانین سر باجارن جول مرگ زاخو مردین و نسیبینه. پشتی وی سر خوابونا خوراگاندن و عثمان وکی میر بجارتن. پرانیا ایلان تفی و سرهلدانه بو. لهما دولت عثمانی ریبازین لزگین لهمبری سرهلدان استاندن. هیز شاندن شرناخه و بوهویتیه که مزن سر به سرهلدانه و چون. حسین بگ دبر خودان لهمبری عثمانیان ده ببن کد. لورا بر به بوتانه و کشی. به پیشکتنا هیزن عثمانی را سلطان فرماندا کو خوینا مسلمانا نرجینه و همو اندامین مالباتا بدرخانی جی زندان سربست بردان. هر واسوز دا کوه سرکشن سرهلدان سروریا کردان بکن. به ویگاوه هر دو کرن بدرخان عثمان و حسین دست بیکرنا دانستاندنان بنونرین سلطان را پشیراندن. به وی یکی راکتن خفیکا کو سلطان جیره دانی بو. جبر کویزن عثمانی حسین بگ دیل گرتن و شاندن استانبول عثمان بگ جی تسلیم بو سرهلدان بداوی بو. سرهلدان شیخ عبیدالله نهری. پشتی بنکتنا سرهلدان بدرخانیان این به تایبتمندیا فودالیزم و الیتی هاتن ناس کرن و لدار کتنا شهرن روس و عثمانیان سال 1877 دولت عثمانی در باسی پیواجه کی آلوزین سیاسی و آبوری بو. جبرکو گنجینیا دولت والا بو. جبو ویجی باش بلند کرن و تولی هوی در باسی هریمین کردی بو. سازین اولی صوفی گیان دجمناهیه یگل کرد لهمبری عثمانیان بکار آنین و شیخ عبیدالله نریه نقش بندی که خودی آبوریه که خورد بو درکت هول و ریبرتیات جواکه کر.
پشتگیریya êlên Kurdî ên li ser sînorê Osmanî û Îranê kir û ji bo dewleteke Kurdî ya ser bixwe li ser bingehên olî xebitî. Yekem car bû ku di dîroka Kurdan de çalekiyên siyasî jaliyê oldaran ve pêk hatin. Beriya vê dîrokê jî tu oldaran tu erk û karekî siyasî nekiribûn. Rola wan tenê di çarşiveya xwendin û perwerdeya olî da mabû. Ubeydullahê Nehrî hewl da dostanî û piştgiriya dewletên Ewropî bi dest bixîne da ku ji dagirkeriya Osmanî rizgar be. Lê hema encamên dixwastin pêk nehatin ji ber ku Brîtanya û beriya her du balyozên xwe yên li Îranê û dewleta Osmanî Sultan û Şah anîn gel hevdû da ku bingehên peymanekê û şerê Kurdan bikin. Her wiha konsolosya İngilîzî çû şem zînanê bi Ubeydullahê Nehrî re civiya û derbarê gef xwarina yekbûna xaka Osmanî de hişyarî da. Wê demê Şêx Ubeydullah neçarma serhildanê bizîvirine aliyê Îranê weke pêvajiya yekem. Ji ber ku ji bilî nakokiyên mezhebî rewşa siyasî li wir baştir bû û artêşa wî bi Türkmenan re şer dikirin. Havîna 1808 serhildanê dest pê kir amadekariyên pêwîst bi dawî nebibûn ji ber ku artêşa Îranê ji aliyê xwe ve dest bi şer kiribû derbasî hundirê herêmên Kurdî bû. Hêzên serhildanê ku ji 20,000 şerker pêk dihatin, li hemberî hêzên Îranê derketin pêş veçûn û gihîştin nêzî Ormiyê û Esfahanê. Wê demê Rûsya û Brîtanya fişar li Sultan Abdulhamîd kirin da ku artêşa xwe bilivîne û derbên giran li ser hildêran bidin. Piraniya êlên Kurdî piştgirî didan hêzên serhildanê yên ku pêş veçûn û dest danîn ser herêmên Lahîcan û Serdeştê û bêyî şer derbasî Mihabat û meyandî wabê bûn. Piştre berê xwedan Tebrizê li wir konsolosxaneke te Tirsê. Arşîvên xwe kom kirin û ji bo derketina ji bajêr xwe amade kir. Di wê demê de ji xelkê Ormiyê xwastin xwe radest bikin. Lê hema waliyê bajêr xwast danûstandinan birya konsolosê İngilîzî bike da ku demê qezenc bike. Di wê demê de artêşa Osmanî artêşa xwe kom kirin ji ber ku wê zanîbû ketina Ormiyê tê wateya serkeftina serhildanê Îranê jî hêzên xwe kom kirin û ji sê aliyan ve êrîş kirin. Dê êrîşê de efserên ji Awsturyayê jî hebûn. Deriyê bilindê dewleta Osmanî di bin fişara Rûs û Brîtanyan de 5 tabûr şandin, Rûsya jî hinek hêzên xwe li Nexçewan li ser sînorên Îranê bi cih kirin. Îranê jî êla Celaliyan ber bi xwe vekişand. Di encamê de serhildanê armancên xwe pêk neanîn hêjmara wê hindik ma yên may jî ber bi hekariyê ve paş vekişiyan. Tevî vê jî êla mangur danûstandin û radestkirin red kirin û li ser xeta berxudanê bi îsrar bûn. Dewleta Osmanî danûstandin kirin û karîbûn Şêx Ubeydullah razî bike ku bi Sultan re bawayekî fermî û rêz girtî bicive. Li gel parêzvanên Sultan, Şêx Ubeydullah çû Stenbolê û li wir bawayekî fermî hate pêşwazî kirin, lê hema Şêxê mêvan hate bin çav kirin. Lê belê wî karîbû bi pasporteke sext de bi keştiyeke Fransî bireve û gihîşte Hekariyê. Artêşa Osmanî li cihê wî li keleha oramarê êrişî wî kir û Şêx Ubeydullah dîlgirt û ew şande Mekê li Erebîstana Siûdiyê. Sala 1883 di rewşên Nezelal de di temenê 52 salî de jiyana xwe ji dest da. Pêvajiya çalekiyên çandî û siyasî li Stenbolê. Piştî tunekirina mîrnaşînên Kurdî, Kurdistan rastî mercên aborî û civakî yên giran hat. Peydakirina nanê rojane bû mijareke jiyanî. Viya hîşt piraniyê Çînên civakê mîr jî di nav de ber bi Stenbolê ve koş bibin. Li hemberî vê yekê Sultan Abdulhamîd rêbazên parêzanî standin da ku ew venegerin Kurdistanê. Sala 1892 wekî mînak.
دبستان تایبەت ji bo zarokên serok êlan li Stenbolê û Bexdayê vekirin û wekî dibistana êlan hate binavkirin. Di wan dibistana de Qur'an û zanistên olî û leşkerî fêrî zarokan dikirin, biriya fêrkirina ziman û wêjeya Tirkî ciwanên Kurdan hatin tirkirin da ku welatê xwe ji bîr bikin. Di nava bajarên Osmanî de werin pişaftin û di encamê de nifşekî dilsoz ji Sultan re derkeve holê. Ew ciwan wekî rehîne li ba Sultan bûn da ku ji Sultan re bibin destek. Di nava wan de zarokên Mîrên Botan û babanê jî hebûn. Yekem koma Kurdên Rewşenbîr a derçûnê, zarokên Çînên bilind, olî û êlî yên hevkarên Sultan bûn. Hinek ji wan ji dil de xwekirin bin xizmeta Sultan. Hinek ji wan jî wekî leşker û fermandar di milîsên Kurdî de bi cih girtin û navê Taburên Hemîdî li wan hate kirin da ku wan di şerên li dijî Rûsyayê de bikar bîn. Di nava wan kesên koçber de komek zane ji xwendekar Ronekbîr û derçûyên dibistana êlan hebûn. Hinek ji wan ketin nava çalakiyên siyasî da ku pirsgirêkên xwe yên netewayî bidin pêş. Hinekên din jî ketin çarçoveya ziman û çanda Kurdî, lê hema piraniya wan têkiliyên xwe bi Sultan re nebirîn û di heman demê de hejmarek ji komeleyên çandî û siyasî avakirin û sloganên wan jî yekîtiya gelên Osmanî bû. Çalakiyên siyasî li gel ên çandî li bajarên Tirkiye bi hev re dewam kirin. Rewşenbîrên Kurd karîbûn bingeha pêwîst ji bo avakirina binesaziyeke rêxistinî deynin da ku bikaribin dest bi karên siyasî bikin. Hejmara wan Sîbû û zarokên Paşa û Began bûn. Weke Cemîl Paşa, Bedirxan Beg û Baban, hêviya wan avakirina dewleteke Kurdî ya ser bixwe bû. Şahin